Ekipe ya Chelsea da Blues yamaze kwinjira mu rugamba rwa rusanzwemo Manchester United rwo gusinyisha uyu Mufaransa w'imyaka 25 bita Manu Kone, ndetse amakuru arimo aturuka mu gihugu cy'Ubudage aravuga ko Chelsea ishobora kuba ifite iturufu nk'imwe cyangwa ebyiri ishobora kuza kwifashisha kuba yakoresha itwaro no mukinnyi. Na mu gihe kandi amakuru arimo yemeza yuko ahazaza huitwa Enzo Fernandez muri ekipe ya Chelsea naho hatari hasobanuka cyane ko ngo ekipe ya Real Madrid nubwo bwose yari yaramaze gutangaza ko ibyidiri nta irimo ngo hashobora kuba hari amakuru arimo avuga ko ekipe ya Real Madrid n'ubundi bitewe n'uwitwa Jose Mourinho yaba ikifuza uno mukinnyi, ndetse yaba yiteguye kuza gukora deal yo kuba yamusinyisha nk'uko birimo bitangazwa na Team Talk. Reka mbaye ikaze muri ano makuru yose tugiye kuba tugarukaho, mbibutsa gukanda subscribe ku bantu batari bayikanda, mbibutsa no gukanda like kuri ino video, ujye muri comment section ubundi uduhe igitekerezo cyawe tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi nk'uko tubibategura kandi tukanabibagezaho hano kuri no muyoboro wacu wa YouTube. Tudatinze reka twinjirire muri ano makuru dore kuri no nkuru ya Team Talk irimo iratubwira yuko ekipe ya Chelsea yaba ngo irimo yifuza umumediateri wo kuza gusimbuza uyu Andre Santos bamaze ko baguritsa muri ekipe ya Manchester United, ngo cyane ko nyuma y'igihe gishize uwitwa Xabi Alonso atangiye akazi muri ekipe ya Chelsea ndetse na timu yiwe bagomba kuzajya bafatanya hariya. Kimwe mu bintu yahasanze cyangwa se kimwe mu bintu atishimiye ni performance ndetse n'uburyo uyu mufandimwe bita Romelu Lavia yitwara cyangwa se na record ziwe ku bigendanye n'ubuzima. Amakuru akakomeza atubwira ko ngo uwitwa Xabi Alonso ku giti kiwe yaba ari urimo urasaba Chelsea ndetse ashyira ku gitutu cyo kugira ngo imushakire undi mu mediateri wo kuza gukoresha, cyane ko ngo igihe cyose gishize kuva yatangazwa nk'umutoza mushyashya we n'aba assistant wenyine harimo n'abantu dusanzwe tuzi nk'aba video analysts babatoza banariza ama video bakareba imikinire ndetse n'ibindi byose bifashishije video. Mu kimwe cyo mu bintu babonye ko Manchester United ekipe ya Chelsea yari ikeneye umumediateri wundi ukomeye kandi uri ku rwego rwiza, bakavuga ati iyo tutaza kujya kugurisha Andre Santos muri Manchester United twari gukoresha abahari byo nta kibazo. Ati ariko nanone mu gihe turekuye Santos birakenewe ko twita dusinyisha undi mukinnyi. Naho ngaho rero izina Manu Kone ririmo rihita ryinjiriramo. Amakuru arimo atangazwa na Football London agakomeza tubwira yuko uwitwa Xabi Alonso ndetse n'abasista b'ikintu bahurije no kuvuga ngo nibyo Moise Caicedo n'umukinnyi mwiza, ariko bigendanye n'imikino tubona kwigendanye cyane cyane na discipline tactique cyangwa se n'uburyo yitwara mu kibuga, amakarita agenda abona n'amasuspension agenda ahabwa, ukavuga ati uyu si umukinnyi walirayinga ngo umugumane ari wenyine. Ukavuga ati nibyo Moise Caicedo n'umukinnyi mwiza, n'umukinnyi wakwizera wakoresha, atariko nanone hari akandi kantu cyase harimo akandi kabazo kubigendanye n'amakarita agenda abana n'ibya discipline, ndetse ngo bareba uwitwa Romelu Lavia bakavuga ngo nibyo igihe cyose Romelu Lavia ari muzima ni mwiza, n'umukinnyi wakwifasha kandi n'umukinnyi washima services ziwe, ariko nanone bakavuga ati nimba ufite Romelu Lavia uri injury prone cyangwa se uvunika cyane, ukaba ufite captain Reece James nawe uhorana utubazo tw'imvune twa hato na hato, murabizi ko ajya basha gusudira muri median cyangwa se gukina nko mediateri, bakavuga ati rero in case tumaze kuba turekura Andre Santos dukundi mu mediateri ariho hari mazira mizina nyine bita Manu Kone. Manu Kone rero sasa Manu Kone amakuru arimo amuhuza na Chelsea, murabizi ko Manu Kone nyine numwe mu mediateri beza tweretswe na kino gikombe cy'isi, bagize season nziza, bari mu myaka myiza yo gukina, bari muri ekipe idahenze imyaka 25, umukinnyi ari muri ekipe ya AS Roma irimo isaba miliyoni hagati ya 40, kuvuga ngo irashaka miliyoni 50, bisobanuye ko hagati ya miliyoni nka 40 cyangwa 45 yo deal ishobora kuba yakorwa. Ni umwe mu bakinnyi bo bakina mu kibuga hagati barimo bifuzwa cyane kandi barimo batekerezwaho cyane kurenza abandi, nimba ariko twabivuga. Murabizi neza ko ekipe ya Manchester United iri muzifuza uyu muvandimwe bita Manu Kone, ekipe ya Arsenal yamuvuzweho bitari igihe gito, ekipe ya Liverpool yamuvuzeho, Manchester City byaravuzwe, ekipe ya Tottenham Hotspur izo nkuru zarasohotse. Ni ukuvuga ngo Manu Kone kugeza maginga ya ni umwe mu bakinnyi bakeneye cyane ku isoko. Ekipe ya Chelsea rero nyuma yuko yinjiye muri no deal cyangwa se nayo nyuma yuko itangiye gutekereza ibyo kuza kuba yasinyisha no Manu Kone, amakuru aravuga yuko za trufu za ebyiri twaze tuvugaho ni deal y'uwitwa Diego Moreira
ndetse na Alejandro Garnacho. Team Talk irimo iratubwira ngo Bruco remain in talks of a permanent sale of Strasbourg winger Diego Moreira to Roma, while the Italian giants are also pushing to land Alejandro Garnacho on loan move from Chelsea. Discussion over both deals are progressing positively. Bishatse kuvuga ngo Bruco bano ba nyiri Chelsea nyine abaherwe ba Chelsea ngo baracyari mu biganiro byo kuba bagurisha kuri permanent deal uyu muwinga wa Strasbourg bita Diego Moreira, ndetse ekipe ya AS Roma mu gihugu cy'Ubutaliyani, imwe mu ekipe akomeye, imwe mu ekipe y'ibigwi n'amateka hariya, ngo iracyari mu biganiro, iracyari gukora ibishoboka byose, iracyari gushyiramo imbaraga zose ngo irebe ko iri buze kubitizwa uwitwa Alejandro Garnacho. Bigahura hehe rero ni deal y'uwitwa Manu Kone. Nukuvuga ngo ekipe ya AS Roma iri kwifuza uno muwinga bita Diego Moreira ukina muri ekipe ya Strasbourg mu gihugu cy'Ubufaransa, kandi ba nyiri Strasbourg ni nabo ba nyiri Chelsea. Bisobanuye ngo ekipe ya AS Roma umuntu irimo iganira nawe kuri Diego Moreira, nawe irimo iganira nawe n'ubundi at the same time kuri Alejandro Garnacho, akaba ari nawe bagiye kuganira kuri uno muvandimwe bita Manu Kone. Nukuvuga ngo n'abantu bamwe bagiye kuganira ku bijyanye na deal eshatu. Team Talk akomeje tubwira ngo the negotiation between Roma and Chelsea also mentioned the French international availability, with the strong working relationship between two clubs only helping facilitate those conversations. Roma for their part are prepared to cash in. Hey, naha rero deal irimo ibera kaga. Hano barimo baratubwira ngo ibyo biganiro biri kujya mbere hagati ya ekipe ya AS Roma ndetse na Chelsea, naho ekipe ya Chelsea yahise itoborera ibabaza ku bijyanye niboneka cyase no kuba uyu muvandimwe bita Manu Kone yaza kwemererwa kuba yava muri no ekipe ya AS Roma. Ngo ndetse bigendanye n'umubano w'ibiganiro nyine barimo kurumva abantu bari kuganira kuri deal eshatu mu gihe kimwe, hari uburyo barimo baganira n'umwanya munini bitewe nuko nyine deal nazo ziba ari nyinshi, bitandukanye nuko Manchester United yabahamagara babaza ku bya Manu Kone gusa. Ni mu kuvuga ngo Chelsea yemera hamagara ikabaza bya Manu Kone, hanyuma akanya gato AS Roma ikahita yamagara tese ibya Granicho twoze tuganiraho bimeze bite, hashira kandi kanya bakongera guhamagara ati Diego Moreira se ibi nibi. Bivuze ngo ibyo biganiro nyine barimo baganira birimo binagenda neza nko bari kubitubwira, birimo biranatuma noneho ibyo biganiro byorohera ayo ma equipe ko ni biganiro byinshi kandi equipe yo zombi zifite ibyo kungukiramo. Nukuvuga ngo kuri Granicho ndagutiza Granicho umushara na muhembaga ngiye nka Chelsea uramvaho ukujyo mu gihe baza ko ari byo bumvikanye. Ikindi cya kabiri, kuko nge AS Roma nkeneye kuba ntagurisha cyangwa se nshaka niteguye kuba nafata amafaranga nko bari kubitubwira, kuba nakwemerera gutwara Manu Kone ntago ari ikintu gihambaye cyane ko n'ubundi kuva na mbere ekipe ya Arsenal itangiye kuvuga kuri uno musore, ekipe ya AS Roma yayitangaza yuko iri ready cyangwa se iteguye kuza kuba yakira amafaranga kuri uno musore mu France baguze bamuvanye muri ekipe ya Borussia Mönchengladbach mu gihugu cy'Ubudage. Amakuru rero agakomeza atubwira ngo Manchester United also remain in the race as Michael Kuri continue his midfield rebuild despite already completing deal for Andre Santos and Yuri Tielemans. Manchester United nayo iracyari mu rugamba cyase iracyari imwe yakora ibishoboka byose nayo ngirebe ko yaza kwa yibikaho n'amuvandimwe bita Manu Kone, nubwo bwose yamaze kwisinyisha Andre Santos ndetse na Yuri Tielemans mu rwego rwo kugira ngo Michael Kuri aze kuba yujuje mediane yiwe. Bakongera kakubwira ngo ekipe ya Manchester United nanone iri gukurikinira bya hafi Joao Gomez wa Wolverhampton Wanderers ndetse na Sander Berge wa Fulham. Izi nkuru zo n'ubundi twahoze tuzigarukaho abantu murazizi cyane. Hano ni inkuru nagiye mbabwira ko ekipe ya Manchester United irimo ibara Sander Berge nk'umukinnyi nabo bakabaye batekerezaho. Tukiri kuri ekipe ya Chelsea cyane ko uno mwanya ngira ngo tuharere Chelsea cyane abari tuvugaho, ekipe ya Chelsea iracyari mirakora iracyase twavuga ngo iracyari mu manzaganya cyase iracyafite impungenge ku bijyanye
na deal y'uwitwa Ederson ntibari bamenya nimba uno muvandimwe bita Enzo Fernandez ari busohoke muri ino ekipe cyangwa se ari buze kuba ahaguma. Bakakubwira ngo there have been some issues with Chelsea and Fernandez under the previous management when Liam Rosenio left him for a couple of games. If they try to broker him off to Madrid, it's going to cause too many issues at the club. They have a new manager now, so it all depends on what the new manager think and whether Enzo like the manager style or not. Hey. Ekipe ya Chelsea na Enzo Fernandez murabizi ko sezo iri muri no sezo irangiye banasoje ku mwanya wa 10. Hari imikino uwitwa Liam Rosenio yahagaritse Enzo Fernandez ntiyamukoresha ngo bitewe n'ibibazo bari bagiranye nyine ni general ari kuma nk'umutoza kandi ibyo ngibyo umutoza wese ababyemerewe. Ngo ariko nanone byatumye habaho umubano utari mwiza hagati ya Chelsea nka body apana kuvuga ngo ni umutoza gusa. Uwo mwuka mubi wararenze uva hagati ya Chelsea na Enzo Fernandez unagera hagati ya Chelsea na Enzo Fernandez ahubwo uvuye hagati ya Liam Rosenio ndetse na Enzo Fernandez. Bakavuga ngo rero mu gihe ekipe ya Chelsea yaza kuba iborotse deal yo kuba yakwerekeza muri ekipe ya Real Madrid bishobora kuza guteza ibindi bibazo byinshi n'umwuka mubi wo ku rwego rwo hejuru muri no ekipe ya Chelsea. Ariko nanone ekipe ya Chelsea yamaze kwifatwa ibona umutoza mushyashya byose rero bishingiye ku byo umutoza mushya atekereza nibyo ari buze kuganira na Enzo Fernandez ndetse nimba Enzo Fernandez ari buze gukunda izo proposal ndetse n'ibindi. Bakakubwira ngo nanone igitangazamakuru bita Talksport nicyo kirimo kibitubwira akubwira ngo Jose Mourinho side have made Fernandez top tag this summer through a deal on Real Madrid meeting Chelsea's valuation of 120 million euros for their prized asset. Igitangazamakuru bita Talksport nyine kirimo kiratubwira yuko Jose Mourinho na ekipe yiwe bongeye bagahindura Enzo Fernandez target yabo ikomeye muri no summer. Ngo true deal on Real Madrid meeting Chelsea valuation ndetse bakavuga yuko ekipe ya Real Madrid yabayiteguye noneho kuza kuganirira muri situation na condition zirimo miliyoni 120 ekipe ya Chelsea yifuza ku mukinnyi wayo. Amakuru agakomeza avuga yuko ubundi namakuru y'amaturuka mu gihugu cy'u Espagne aravuga yuko ngo bitewe n'igihe uwitwa Jose Mourinho amaze areba video cyane cyane ku ma El Clasico n'izindi match Real Madrid yagiye itakaza we yasanze equipe ya Real Madrid imiburamo ikintu cya combativité ndetse na creativity byose bizira rimwe. Kuvuga ngo we arareba gasanga nibyo Jude Bellingham ni wa mukinnyi w'indwanyi ukoresha imbaraga kugira ngo akorere equipe nyine ni bimwe muri karite azwiho cyane cyane muri equipe y'Igihugu bwongereza muri kino gikombe kirangiye kuri bo. Murabizi ko ari umukinnyi wagiye kubafasha akoresheje imbaraga nyinshi ndetse akanitanga ngo ariko nanone arareba akabona uburyo bwo kurema cyase uburyo arema ibyo twita ngo ni chance created ndetse n'ibindi agasanga akeneye undi mukinnyi wabimukorera unafite iyo combativité nawe utari Chouameni. Rero ko nimwe navuga ngo Real Madrid yo niyo mpamvu nyamukuru yabatumye igaruka kuri Enzo Fernandez cyane ko abona ko ari umwe mu bakinnyi ufite ubushobozi bwabikora akaba yajya kubikorana na Federico Valverde noneho ahubwo bakadropinga Chouameni. Kanshimira cyane mwese twabanye muri no video nkwibutse gukanda subscribe nimba utarayikanda nkwibutse gukanda like kuri no video jya muri comment section y'igitekerezo cyawe undi tujye tugumya tubane mu biganiro byacu bya buri munsi. Ese wakwishimira kubona Manu Kone mu equipe Manchester United, Chelsea cyangwa Arsenal? Tubwi